Nura echina ni nyina no onim ni nyina ene you know so nti ese nyakopon hu da chia chirichiri nti oyo nyame a nyame anim ne oti na se a enye you know timiti onya na me kaka stages a me ni ba mo so me dia ba do this kind of time nti se oti wiase na unim se moja bi na ekasa mo abedu sa pempen so ya na ye o se ho ofe nti wa ho ofe na de waba ufi abusua we mu ti se abusua na ho odin ni tumi na de waba okosuku wo ha nti eno na je akire se o ye tough ufi ahafo nti eno na ma ho se yes dabi enye sa mfom so no wada ro misro enye sa mfom so no de hia kese pa ne se tiase se moja bi guso kasa jo enye moja bi akeke moja bi eguso ekasa jo na saa moja na eguso a ekasa no eboa ma wan kasa wasetena mu yedie ne okanko ene abrabo mu ntiase ne timidi mu so wujidi na so boa exactly etimi wie peyo prekopre mesre se momma yenya hweye na saa ebre bia edisi ho a ayete se afahye bia yehye ewo ho nsunsuanso esese otiase go through that exercise yes but don't go through because obi go through bi and also go through the boy sabe from so kese eya namuntu a very very important within this space of time ya no enipa dodo na ombe concentrate pay attention no matter the ntia sa da we ewi ase afro na nyina gidifo editu sa na mo we no omunye mu ahode enye mu nioma papa amen nti misrew a sober reflection especially emu bi kra nyame akira ya mana bro so a owu sori an enso birthday esi ho pepepe no hallelujah so special a weekend for us we ka bokase yes because Friday yes Friday o tu anamo no wakwa abade na etoso miensa nti bibia enye wo mimini peduem mene mabusua ene madofo ene enyina I'm so happy extremely happy because nipa kuma bi owiase na omo awoda besi bra obi a ogini di wakowu ama no asa sorry ese wawu asori ama nyoma atosi atobaha enko ye nyina no onyame adom ne homobro ene ebe akoyi sonko bibra de ekoyi na Christopher to fan she etirimu se ye do no awe hwehwe ani mu do nya odo a ye ejina ne naso yi odo no ye based on us and when enya sa do no ana Christo ayedi na chino be demonstrate kire ye do no de awe kra o yenya mesom no so akoye hwehwe ani mu nya mesom se sofo ba esa ebe sum nyame no ye de egidie akɔhye asofo mu very important ye be sum nyame no ye de egidie akɔhye asofo mu nti se sofo a ma asori a obehu se asori man dodo na no nya de omoba yenti Kristo na mo na se yenti ase yi pa yenti min ko ani mu abrabom because no sia pepe ko fakase no na afi no achi na ko afia dey Good Friday and amuntu na ne ahase na a lot of interesting things here bro I was sepene agokansie ne afisem ne mpensem ewo ho ye be bro e Christopher nyina afihia pa I'm sure mu nyina mutu sa na mo na ebe ma ne kwesi ada so no efita ye be hye no ye be ti ase na nkunimdi awie peyo na ya brabo so etima konkan obi wa Christopher nyina ada ase there me work can say on say o my head trust some say asenua no ho asam ye nkwase asam ma wona awayira menti ase ni ye gi ani Easter yi na onam kwan so na wokotwi moto no se de wo pe because we di Easter na ahyen so akwan hyehyede wani so ne ye kyewo no wama asenua no ho asam no aye nkwase asam ama wo because obayira fi se bia anka wokɔ no posi kyewa wama ne asenua no ho asam ba ye nkwase asam ama wo bra wokɔkwawu akodi Easter in the name of Easter asenua no ho asam no nti ubehu na ebia de ye nom no akonom ne ye ni no akodi de ye na no akoda de de beba nsunsuanso wo enna na kyire ene nom na kyire no wama asenua no ho asam aye nkwase asam ama wo ma Yesu nya omobo ma Yesu wo ne nso obo Yesu ankase wo wu mu wanya asem
enti emma asennua no ho asem no enye nkwasi asem ma wo na wanyera. All right. Very good. Afiama kwata makro. Onyame wase da ye baby. So onyama open naja. Ene kwa nka mesesem. Kazem. E de fa to me nsie na avie ko fe kase. Onam ni woso. Aje menkwa. Odene moja. Konkrona to mi abode. Masuchi wasuchi. Ni nyina dane so. Ni mantamfia ni mu na minya wayarisa. Wow, no bunketia afi na mate wase. No bunketia afi na mate wase. No bunketia say if you are wrong profession so na say nyum to wase. Afi na mate wase no bunketia. Baby I will be out body. No bunketia na wase bebre. No, be say me free internet ne so. O say Awurade. Na wan to nyum se da bi o. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. That's a to start the day with, you know, so beautiful. I'm saying most of the churches cross surprising no much as you. Oh yes. Sure do not shall say. Say o ma bought 10. Yeah, much as say yeah, so gidi pa. You know, but when you know 2020 no sa kwanya we ya. Opportunities really no. COVID enti. De ni nyina ahim. Yeah, but Christo from Islam we are near form Ghana. Any you Muslim for other religions. Say yeah near form Ghana pa dia. And not just say we there's a lot of question mark on the Abrabona Airborne because said 5 a.m. almost most of the churches I am man. A Jordan we near Saba back to normal life as Ghanaians. A Christophone Muslim for tradition for in ye busa say a dear pan assistant here that's why ye no man self fata. Majority of us and they are quite so de me unya obi tia na so kra chimisi a onya na hwe. Onyeshi o ka utimi tia so bi ngwa anya hwe ba nyame ya Adom ni ewie nne na nyame sori Yesu sori third day kwasi ada na ne duada na still na say hu kaka na me achi ho na ne binada ne de o de fa bo woso me nan so na beti di bi ti na me say ye do no awe ye nti ase wo anamo ne ayonkofa ye ti ase wo ampadikura boane Abedugra the other so kwade papa also the train na menji me communion wi oji wi a na bo who say yes so adi mesre ye keka ne say ni na no in as much as we want to have that relationship with Christ no we also need to be mindful of enema bi e da na dia ye nyina enema bi e koso da na dia emmoa emma e Kristo som ne Kristo abrabo no enimu na nwie peyo mesrew ye kan ha ze obi bo adwama wa adwan kosi so mesrew wa oti okra wodi konkonsa no wo che obi a wa oti tini pantem wa de bia obi ba so na wo twetwe bi ko nyame awadom wo ntade bibiri enti wo hu so obi ta woto no ana nanti apapa wo sasre no onti asem na se e wa wo na dwane abusu ofi obi abakom de no sa atwe ne kraka ho orade hu bobo sa nioma ne ye kan wa wo na ye o se wo de onye ebone da Black Sheriff wow I also onye bone dan o de koso o de Messiah timisira wa sa na montuo we no e tu se one kasa an introspection one kasa wo kwabna sante one kasa bomodia na hwehwe dipeduanim wo mre yo bebre erade hu mobo no na o ka ho enye men so na me pon bi go ampedu so ye na say eye me say me time so na because we preach dia me preach Apostle for Apostle Salas me abonisi me because kasa say eye me say afeni ya set stage no so for Victor na babia I one day we ma Adwa Bugatti e wo Asofa na Akpezua Productions enyumre won show monim but Adwa Bugatti happy birthday to you. Okay. If you are Adwa Bugatti on the Scott Award ye kwa ye de ko ba ye kwa yanko say na Good Friday tie de best semu o sa do for we share do for yeah me sure obi ayada mo ase papa ntia edu kase e kofa kase no yeah kofa kase na ba